dari luhur di perjalanan ini. Olan kos buno aman natuk si bahenoki hidup etolah digogoki takas do di boto aman hajit ni pagoluoni soalnya lalos ni bahenoki tadi aki barang aman naman dongan inoton diku asa kuhipas so aman ora so dinadan asa gilapon aman sakan biro habib. Dan setani som anak kasih aku ala so tulus aman sikolami unang nunguroham aman darajatku suatu dari luhur di perjalanan ini. Olan kos buno aman natuk si bahenoki hidup etolah digogoki takas do di boto aman hajit ni pagoluoni
surat di tangan, mau lihat emang tadong tutup hati. Sayuh matutukian manete kiluki sopanagana mataki soboy tarpono sayolan nabu sisaw maingot-ingot ko na marsiko. Walau nung torang ari bisa
bersih rasa takkan so adong pangadu-aduan sudah no bersih dalian amang hacit naik na pengangguran oh alena pamatalan matuan gogok ku bilang sudah ada hampir baik mahon punamaan siang anak berbaju kini kasongonon nama hurung ada indah hati di bar koduk kini hape bayi mahon pahon punamaan siang anak berbaju kini langsung onom nama hurung ada inang hati ni par ngolup kini Baligama di baligan olama baritama di barita Tuhan naung balik no ape porsi ama ala di pangalaho di parumaiki gabe susah bersari peon mi hey moa sama ama ibu di oko pangalaho di parumaiki nunga bagianmu hamang kosongoni mari nahon parjuji sudah tahu kuki mohabahenon nunga tubuhku yamaha Rama bulan mahon
dan hasikola amang dan karejo amang anak kuku apeng koko amang di surat ngatino usmi sambil kuliah di Muro. Sudah do sudah haumai, sudah do tu bangga di sani. Ada foto amang dati telmi Habe balik no amang balik no bakiri muki asap ni rohaki Kue amang bagi yaki So di moto Di kota perjalanan
Naso marhaso kanina nasay laladi karlalapani nasay totong marsada sadagulumi
tersisa itu mewarnai sian rohaku dan terharu sona halilum sian mataki behar rohamito alusima dan terbono mawito si holy sai maus tuho dan terganggu siang hoki manoro behar rohamito alusima dan terbono mawito si holy sai maus tuho dan terganggu siang hoki manoro behar rohamito alusima moso mangudukan itu
ada